Кымбаттуу катталуучулар, салам бардыңыздарга. Бүгүн 26 декабрь, күнгө ишемби. Кара Суудамын. Турция кечки көйнөктөрүн, пальто, кардигандарды тартып көрсөтөм. Көйнөктөр канча? 4000. 4,5, Мына кара көйнөк канча? 4800. 6,5 мына вечерний. Размерлерин дагы айтып кетсеңиз. Размери бар. Канчадан канчага чейин? 42'den 42'den 56'ga чейин экен. Бул дагы 6 бу? 6000. 4,5, 42'den өзүбүздүн айтайынчы. Өзүбүз. 48'den 48, 54'гө чейин экен. Басы? Булар 4,5'дан, бул да 4,5. Булар дагы 4,5 экен. Мыналар 4800'дөн. 4800. Мына бежевый гүлү? 6,5, бул 4,5, 4000. 4000. Мына кыз кармаган көйнөк 4000. Кара 3000 сатылышпасы. Сатылышпасы 3000. Размерлери кандай? Мына көйнөк, кара. Ушул канча? 3000 сатылган басы. Сатылуу басы 3000, Ошол аркасында. Размер бар 42-38'den. Бизге ылайыктары барбы? 44'den 48'ge чейин, 48 түшпөйт, 44'төн 48'ге чейин булчу. 4000. Спортивка канча? 4000. 4000. Спортивка 3,5. Мынау 4. Канча бул? 4,5. 4,5. Бул эки жагын кийсе болобу мунан? Жок, Ичи гүл экен. эми Мына спортивканы 3,5'дан. 3,5 азыр. Удаленный кылып алыптырмын. Мына кара көйнөк канча? Кара трикотаж. Булар 4800'дөн. 4800. Украшениясы менен сатып алат. Кайсы бул? 6,5'дан. 6000. 6,5, мына 6,5 бордовый. 4,5. 4,5, 5000. Мак көйнөк канча? Булар 5. 5. 4,5. Кайсы? Мынау. Топчу. 5,5 бу мына? Жок. Жеңак. 4,5 ма? 4,5, Мына 4000. 4000. Мына 4000 мына көйнөк. Мына пиджак шымы мененби? 5,5, Мына куртка канча бежевый? 4000. Костюм юбкаларчы? Биринчи турган 3,5, кийинкилери 5000. Мына 4,5. 5000, булар 4,5. Мына шуру басылганчы? 3,5 болушу. 3,5. Булчу? Буларда 4,5'dan 0,5 эже, 0,5. 5. Мунан размери бары жок ба? Размер бар эже. 5. Ана мына юбка брюкка неме 4,5 майкалар бар. Разный цвет неме 1,5 миңден. 1,5. Костюм юбкалар 5,5'dan. Размерлери кандай? Буларда 42'den 48'ge чейин. Муналар Размерлери барбы ушулардын? размерлер азырынча бар, бираз 48'дери жок, терилип калды да. Цветтери кандай? Светтер ушундай көбүнө синий менен кара бар. Ана мыналар 6,5 миңден, булар меркедики 6,5'dan. Булардын жилет костюмдарыбыз да бар, жилет юбкалары да бар, олар да 5,5 кылдырат олорду. Бул костюму өзү эле 6,5. Костюм юбкасы менен 6,5. 6,5 булчу? Ал дагы 5,5'dan гайы. 5,5. Бул дагы болушу 4,5 кылдырабыз. Юбкасы менен, Юбкасы менен, Юбкасы прямойбу? Летнийрак юбка брюкелер, булар да 4,5'dan. Мына костюмдар дагы ошо 5,5. Коп ана водолазкалар 1200'дөн. Турецкийлер. Турецкий 1200. Мына жилет костюмча кардиган короткий 4,5 кылып беребиз. розовый. Розовый дагы 5 кылып берет аны болушу. Шуну юбкасы кандай? Юбка чимой, жакшы. Булар дагы 5,5'dan. Мына калган юбка, кофта юбкалар 4,5'dan. Бардыгы. Ошол неме 5 кылып берет ошону. Мынаны. Он жамдасы дагы 5. Мына трикотаж. Мыналар 5'тен экен. Мына пиджак канча? Алар 6000'ден.
6 ming, 5 eкен. Ошо 3,5. Мынау көк тоник эме сюртук 3,5 ба? 3,5. 3,5 екен. Мынау қанша? Алар 3,5. 3,5 мына 6,5. тоникалар. 6,5. 6,5 ба мына куртка? Морозовый 6,5 екен. Так. Мына шубалардың басын айтып қойшы. Не деп аталады бұл? Satış 30. Astragan. Астрагань сатылышы 30. Лама 40. Размерлер бар ба? Пальто. Не мұның материалы? Бул лама деп коет. Лама. Турецкий лама. Мына жашығы қанша? Булар 22ден жүрөбүз. 22. Размерлер бар ба? Бар, размер. Астын көрсетсеңіз. Қанша дедіңіз? Булар 22. 22 мен. Булар 18, 17ден. Сатылган басын айтайын берли. Сатылыш басын айтыңыз. Мына 17ден. 17 мен. Арқасындағы Бул ушундай серия. серия 17 мен. Бул ушундай болду. Мыналар 5000. 5 мың. 5 мың. Кашемир бе? Размерлері бар ба? Şu buraya kaldı şu önce. Razmeri çok. Bunlar 8.000'den. 8 мың. Kapşon mini. Bunlar 10.000'den. Bunlar 8'den. Bunlar 6.000'den. 8 мың. Bunlar 7.000'den. Bunlar 7.000. 7 мың екен. Ana kol ne? Мына арқасында соболь жақасы. 3,5'den. Жемпір бе бұл? Жемпір. Кардиган екен да? Kardelen. 3,5 мың. Bunlar 4,5'den. Қанша дейсіз? 4,5. 4,5? 4.000'den. Satılamaz. Сізде арзан ғой бұлар? Жалаң чоң размері қалды. Razmeri var. 4,5 мың де. Bunlar kardelen 1,5. Шын көрейінші. 3,5 мың. Bunlar 4.000. Пиджак, елур пиджак, 4.000. 4 мың. Bunlar 4,5'den. Uzun jilettер 4,5 мың. 4,5 мың. Мына көйнектерді айтыңызшы. Buraya kadar dur. Bunlar 3,5'den. Бұл не? Kardegандай. Вечерний екен, да? Вечерний кардиган 3,5 мың. Жандағылардағы айтқылар. Bunlar 6,5'den. Bunda sportikalar var. Troika. 4,5'den. 4,5 мың. Шыларды Bunda çıkarınca. Şunu mu yerler? спортивка. Шымыменен 4,5 мың. Kızıl siyet. Қызылы да бар екен. Yürüyen açık dursun. 4,5 мына көк көрген. Курткаларыбыз мыналар 4,5-мынан, мыналар 5 миңден. Шу көкті шығарып көрсетесіз бе? Қанша дедіңіз? 4,5-мынан. 4,5. Шоң размерлер ұқсайды? Мыналарды да айтыңыз. Булар 7 миңден, мыналар 6 миңден. Шығарып көрсетіңізші мына 7 мың. Булар размерлер бирден калгандар эке. Ошо. Мыналар 6 миңден. Мына пальтоны көрсетіңіз шығарайын. 6 мың, 6 мың. Мына баклажан сет. Қанша ушул? 4,5. 4,5 мың дейді. 4,5. Бұлар қанша? Мына 6 миңден. 6 мың. Размерлері бар? Размерлер бар. Так, бұл қарасы екен. Меш кидің бе? Пальто қанша? Пальтолар 18 миң. 18 мың екен мына. Қармап тұрған 18 мың дейді. 15. 15 мың екен. 15 мың сом. Мынаны көрсетсеңіз, мынаны көрсетпей қалдыңыз. Шығарып көрсет. Сатылышы? Сатылышы 17 мың дейді. Арқасында бір көрсетіңізші. Сатылышы 17 мың. Мыналар бар, булар 22 миң беришибиз. Мыналы, серый. Мынау. 22 мың деп беріші. 22 мың. Мынау бар 15 миң. Сатылышы ба? Biraz biraz.
Болбосо да табылды же, размери карайбыз. Мыначы. Ошолдон да бар, ошол да жакшы. Канча? Алар 18 да атат. 18. Азыр нону да көрүң, анан тигинизге беребиз. Бул кичинекисин азыр алып келейинчи, размер чоңураак да. Чоңун алып келейин. Ушул пальтону 15 миң деп атат. Кештеликке? Тройка окшойт. 4,5 миң деп окшойт. Бар. 11. 11 бе? Ну, стоит. Жакалары таза көрүн. Жакасы эме, Енот. Енот жакасы. 11 миңге болушу. Вот этот тоже хороший. Кайсы канча фарк? 10 миң. Сага жакалы, жакасы жокпу? Жакасы жок деле болот эле. На куртка канча? Мыналарды 8ден бератым. Кайсылар? Башка цвети барбы, жокпу? Башка цвети. Чёрный. Есть в красном уже. Вы так снимаете? Бул дагы ушундай? Серый 15 миң. Размерлери барбы? XL одна. Селка бирбейт. Канча? Эти верблюжи. 10 тысяч. 10 тысяч. 10 миң. Артындагы куртканы көрсөңүз. Бул канча? 10. Сколько 25? 125 миң дейт. 25. Муну белый куртканы ачкын элемешка? Ну да, все красивый. Канча сом мына куртка? 8. 8 миң. Вот этот за 5. 10 миң дейт. Трансформер курткалар. Вам на какую сумму? Не знаю, я белый сейф. Он классный. Вот этот чёрный мына. Она не хочет. 10 миң деди. Трансформер куртка. 10 тысяч. Булар алар азыркы сезонда эмес. Эти за 7 отдали. Это нет. Угу. 15, 10 тысяч, 13 тысяч, 11 тысяч. Это зимний, это не жилет, это зимняя тройка. Тройка, спортивка. 12 миң дейт. Просто Тамара, она достаточно обеспеченная женщина, и Андрей в тройка последнее там. время очень часто жаловался на то, что 10 миң дедиңизби? пандемии концертов 12 миң нету, сом. и сейчас 12 миң 500. Серебро 13. и у меня такое подозрение, что он Бул сидит нече украдет экен? денег. Билер канча? 11. Он Которое бирме. снимал наш корреспондент, Тройка. мне показалось, что эти два человека на этом видео, эти, скажем так, влюбленные, они достаточно Мына курткалар канча кыздар? 12 тысяч. 12 миң. 12 миң. Это 36, здесь размеров нет. Это золотого года. Канча сом? 15. И выше. 7 миңден жогору дейт. Вечерний конектор. 7 и выше. 8. 8 миң. Розовый вечерний. Вечерний. Вот, да, 8. Кайсылар? Как тебе тут? Конечно, потому что она говорит ему, что я Черный. Кана? Кому снимаете? Вообще-то не разрешаете. Их размер и возраст, скажите мне. Возраст разные. Көбүнчө жаштар. Молодежка Большинство, есть, да. но жаш чоңдорго жок.
Мына эмелер Я канча? молодежка иштейм. Жетим. Жети миң, э? 6500 вот так вот. По-разному. Мыналар, э, Сейчас скидки, жашы. да. На них сейчас Со скидки скидкой? идут. Со скидкой идут сейчас. Не со скидкой, скидки будут при покупке. При Да. покупке? Да. 6000 экен, мына. Итальянский помбаркаттар канча? 8, э? Ушундай эле цвети бар да? Зеленый канча? 8500. 8500. Бул канча дедиңиз? Это 8500. 8500. Шапкалар канча сом, кыздар? Норковый шапкалар. Девушка, шапкалар. 5000ден 12000 сомго чейин дейт. Эти содоглот. Сода кылат, а. Сон екен. Астын көрсөтчү. Черный. Мына жакшысы кайсы? Шубалар сурачы мен. Эже мына шубаларыңыздын немесин айтып коңузчу сен. Шубалардын сенасы 70, 60, 80. Кайсы 80 экен? Узунураактары болуш керек. Чоңурагы да 80. Пальтолорду. Мындай альпака пальтолор баасы 55 000 дейт. Бардык размерлери бар экен. Паковый. Альпака пальтолор 55 000 экен. 55 000 дейт. Мына пальтолорду карагыз. Жанагы Жанагындай. бул жерде канча экен? Размерлер барбы? Бардык размерлери. 18 000. Мыналар 20 000. 20 000 бекен ушулар. 20 000 дейт. Ушулар ошол Мына пальтолор канча экен? 12 000 сом. 12 000 сом. Кийип көрүш керек экен. 12. Буларды 18. Кайсы? Мыналарды да 18. Көктөрдү. Свет 18. Морковь 20 000 экен. Жанындагычы? 18 000 экен. Бул пальтолор канча? 14 бул. 18. Мама 22 дедиңер. 12. Бул пальтолор чыкары. 18. Türleri var. Analar var. 4,5 mingden var. 5,5 mingden, 7,5 mingden, 8,5 mingden. Мыналар 8,5 Ne да? yiyorsunlar 8,5 mingden? Бардыгы. таза эле жакшы 8,5 000. Бардыгы 8,5 да ушул катар. Светмайлар импорт немектен var. Кандай импорт? Мыналар импорт номер. 8,5 экен. Мынакей. Бардыгы 8,5. Мынаны Bunlar 7,5. 7,5 миң бул катар. 7,5 миң. 7,5 бу? 7,5 ming şular. Кийинкилери? Bunlar da 7,5 ming Rusya. Öyle bunlar var. 6,5 ming so'm. Мыналар, э? Булар кандай материал? Norka. Норка бар. Pekin'deki fabrичный. Пекин фабричный норка. 7,5 дедиңиз? 6,5. 6,5. Анан сурап атышат да норка алабы кийилген бул. Жоқ. Алынбай бул жерде? Ушулар канча? Bunlar pörtüverler, şular 4,5 ming so'm. Buna satışı ben vardı misal. Мужскойлор да? Тебетейлер. Канча? Teteyler, bunake üstü dögülür. Bunlar 25 ming so'mdan. Кайсы? Şunlar.
Bunlar 20 bin, bunlar 18 bin. Qaysi 25? Nasıl bunlar da koy 25 bin. 25 ming. Жылқы сустары бұлар, қара сустардан. Бұлар 20 мың, бұлар сәл боз ұшырар. Қалем сары сустарлар 15 мыңдан. 15 ha? Мыналар 15 мыңдан, мыналар 12 мың сомдан. Мынандай теветейлер бар, 1,5 мыңдан. Жылы болып. 1,5 ha? Tımaqlar. Тымақтар бұлар анда тұр 2 мың сомдан. 2 ming so'm. Анда тұр, бұл жерде де бар 2 мың сом. Әлемі жолықтары 6,5 мың сомдар, цветнойлар 7,5 мың, российскилер 8,5 мың сом. 8,5 ming. Shular rossiyskiy. 8,5 мың. Kemderi var. Kemi bor, ha? Murskoy tımaqlar qancha o'tadi? Ruskoy tımaqlardan 4,5 mingden var. Qaysidan başlasak? 5,5 ming so'm var. Nolar var 6,5 ming, global uşankalar. Senaları düşürüp 1,5 ming so'mdan düşürüp beramiz. Nolar var 12 ming, selay uşankalar. Kepka, şular жаңы geldi. Nolar var 7,5 mingden var da. Alam selay yumuşak uşankalardan da ikram olsa ne temalar. İşte kolay mıçkılıp hareket eder. İçinden beri norka bunun. Qancha? Bular 14 bin baytlı. Kem bulat düşürüp beramiz. Tımaqlar 4,5 ming so'm. Şonlar beyiginen var. Bular 5,5 ming. 14 ming ha bularda. Selay uşankalar 14 bin. Şunlar